ke le buile ntate ke a kgolwa ke ntse ke belabelela fela ka taba tsane tsa rona tsa Sesotho gore re tseba go fitlhelela bana taba ena ya stress ya go mmele ya rona e ba qomatsing jale batho ba qomatsing so hala ba dula ba le ntweng mme motho a ntweng hana nako wa ga go ga di mamela ditaba tsena go sa ba dula go qomatsing go bolela go nako e tlhoka go fela go ipisetsa go lwa le tsotlhe tse o bukella tsa ntwa ga o bukelle tsa kgotso le tsa go ga mme ke ka bona nako e ngata ka sa empe gobane tlo yona e ne peteitsweng ntho tse ngata e nka e dikantitsweng mathata e dula e sa hae ho ya pele empa motho motho ka kgothaletsa gore haeba mokgwa o le teng ka nna ke bona ka iso hloka ka di-political party ka boso gobane ke dumela le wena gore ehlile taba ena gona ya reform ho ntse bona o tlameha reforma di-minds tsena tse bolaweng stress because mme wa bona gona le setswallenyana se re se etsang sa rona e batsa nakwana e kae it's like somebody getting divorced and married ha o sheba tsona dintho tsena tsa rona tsa di-coalition tse bileng teng le di-party ka ga tsona because also there's marriage of convenience party tsona ka botsona is their formation le batho ba yang go tsona ba ikela for some convenience convenience ka matse mabedi that marriage breaks down so ntse le gona impact ya sona stress sena ka se stelang ka hare ka mono na ke se fe so ke bona ka nna ka nete ka ba nyewe ntla ka hla ya go bula ka dire makgotla ka bona political parties within themselves mohlomong e be bit by bit batho ba amohela boemo bona bona ha re se re amohela gore ba kudi bona e nngwe taba tse ke di etsang ka re mohlomong ke taba gore e etsa gore re amohele gore ba kudi so once re ka ra dumela taba eno re tla tseba gore re phekoleha otherwise ha re dumela gore taba di tjena mme go kula ho ngo kae ka go nkwana ho ba ka nthena ho ka ntle go feta ho sengwe le ka ha gone mohlomong re dumela gore we have been captured by stress really so as a summation no tutwe dia capture ba tse tshemengwe of gene ka bene no es capture ri ba la se risati so can that has been a serious insight in terms of ukwisisa development za motho also holistically how the anatomy ya motho le yona and all those things together the politics the economy le motho ga bo yena gona when you react tabeng tsena ka nete re le di ka go